Bon, euphémisme, يغالط شوية. Je débute. Donc, Zahra, je dois avoir un message من شجاع. شجاع من certainement le prénom بوينو كنت ماتشي باش نشوفو باسكو ما إلا ودينا كان ماتشي نشوفو على كنت ماتشي. روح زهرة عاود قاعدة ميساج زهرة. تنخمام de la bulle. Alors, je répète, le gazen d'aliments guest, mais vraiment les fiches. Les guillemets des annonces, des fiches, des profils complets. باش كنت ما داري تقشيش مشيت تبغي كان كاين اكن نسيول ماشي لي زانونس ماشي لا كريي انت سلم شو لا كريي ياك زادو داك الكزوزوين الحوت اللي غنجي الصباح سوامن الصباح دونك داكي سي با اون كريي دونك داري ما تخدم لي بروفيل بيان اي الكازنيك لقى داري مون كاز تقشيشني كاع مون بريفي C'est une photo qui est épinglée sur le profil. Dès que les informations demandées, dès que les choses je garde dans privé avec une photo et un audio. Et le gazine est dans guest. Il y a un événement j'étais un petit peu choquée. J'étais choquée à l'école. Il y a match avec quelqu'un qui n'était pas là. Ça aura cette question. Entre le temps, Tina Missa ou la Kinini ras Nasa tant match, Neid ok, Niras Winang comme d'habitude, Niras Winang il a quel âge, je suis crédum, etc. Qui à mon avis est bien. Ok, je te fais confiance. Qu'est-ce numéro 1 Qui reste numéro 1 Al-Ghazni, heureusement, il reste Al-Ghazni l'Alien, il n'est direct, il n'est pas dire la vérité, le temps. Parce que si je garde ces messages, tu tous de répondre immédiatement. Tu de répondre tranquille, parce que tu signes là, évidemment. Il n'est pas dire Al-Ghazni, il n'est pas dire qu'il y a des choses, il y a bien, ou il y a des ça se passe bien et tout. Mais تمديت ناس زامدينغ ملي راكني قل guest لا يستقشيش ديال guest je sais pas en tête ملي ديال guest لاميات لا يستقشيش ديال guest لاميا يدقار ماتشي تقشيش نيتش كاع ميساج يدقار ساعي اللي سخالتي 48 ما بغات تستاغو heureusement ديال guest العاليه يناياس ديريكت يناياس je vais être sincère كذا مثلا شو قدران يمكن j'ai pas donné suite mais faut savoir contacter il y a le moment négocié si je gagne message la première fois alors le moment où je suis répondre il s'est écoulé 5 heures il est 5 heures ni répondre à cette question ici non parce que nous essayons de répondre à la taille de la guerre il est mais qui je veux bien suivre le processus l'amia donc il نايس الناس طالت داك الكاز العالي الناس اللي كان دوايض ثاني ديال 4 5 تفصيلنا مي لو بلو شوكون كلي ديال لافير كي تيقشيش نيان كاز تشجع دينا تقشيشين كي me déçoivent ديال لايف كينوا j'ai plus de problèmes avec les filles qu'avec les garçons je suis choquée Azul Paris ça va tu مصطفى ملا تهضر الماء كيغلق عينيد هاش ايه باش كنت تزرع سعر لافيشنا صداع تلا الحاجه من زرع دي شوت بون اسمي اعمار بغيضات زوجنا Ah, il y a bien. Bien, il a. Très bien, merci Michael. Ok, ça marche, le choix. Mais je vais me calmer, sinon on va être
اش نشكى. ايه فوالا، ايه صافي بوني دي تاكي تقشيشين، تقشيشين العاليه. ما تقشيش ما تقشيش. باغي اسميك يا باغي. كريم. كريم. كريم كريم. باغي 38 ans. راك كون ستاند باي. بفنظار شحال هي؟ Matchuk déjà, t'as pas répondu. Donc, non, c'est pas ça. C'est pas ça. ماشي كيتشين. Non, ماشي كيتشوية. إلا يكلمني بالي شي غازا نبقى كيتشيني. Non. Reste en stand-by, vas-y, nous snaïra. Alors, il a un autre Kérim, donc. Kérim, région parisienne, 38 ans et de neuf. 37, 37, alors 38, 39, 28, 50. Kérim. 39 Normandie, ouais. Je gagne un message à Karim Kana, s'il te plaît. Il de la bulle d'Aguirre. Remis un petit message, s'il te plaît. Comment je tape? L'arvien. Est-ce qu'il y a un prénom, Michel la fiche? Il faut me donner le prénom. L'arvien. L'arvi, ça marche pas avec Aguirre. L'arbi, ça encore moins. L'arbi ou lèche. L'arbi. Non, je te trouve pas. Je gagne qu'un message, je vais te retrouver, c'est le cantine, TikTok. Ah, c'est bon. Et voilà. Tout faire. Je gardais des messages. Ouais, là, c'est صغير. يتخمض بيزوز بس صغير. كتشيني. خاطر. Agite. Je m'embrouille. Je m'embrouille comme d'habitude. Ça m'arrête ce qu'on dit. Ouais, trop des bisous à la fin. C'est mignon. normal, normal. Alors que... Allez, معليش. Non, ça a l'air blessé affectueux. Je sais, t'inquiète. Ah, normal. Avec Guina, dans ce contexte-là, normal. Et voilà, l'Arivi, je me suis trompée, l'Arivi, c'est pour ce qui doit faire 37 ans, Peri, Beni Douaya. Jamais marié, ça va les enfants, niveau bac chauffeur VTC, شحال قدي؟ القدي كشحال؟ نرد لي كيستيون depuis de اسمي دولار. 1m77. تبغيض يوث ذي باري؟
Salut Amira. Donc tu peux pas déménager. La baisse, la baisse. إما ولانيك دي ثمورت. ولانيك دي ثمورت. العربي سلاش كريم باش لي دو سافا مارشي. سلاش كريم. كريم يدنا اسمك هنا. اوكي. Alors, تنظيم ديما ولانيك دي ثمورت loin. Tu veux une femme qui travaille na خاطر. انوي ذاكور اني ذات اجي دستي تخدم غير هي ولات كنت مي غير دستي تخدم هو اجي تكمل على الكيستيون انا ند لي كيستيون باسكو كي يسولي اجي كناس نخدم لا ميوزيك كنزاق بلاتي نسالي ما فغا دالي سولا سي با سور كنزة تعجبك ولا هذا سيدي يسقسان فلام نتقنا ندات تبض دات يسقسد فلام غيلاس يسقسد فلام انت كنزة يو تغالط لاستار كنزة داونو كيميني Il a eu de la chance, il a eu de la chance, il a matché, wallah, matché, tu l'as raté. Il a matché, incroyable, il a matché tous les dieux, 42 ans, jamais marié. Elle voulait quelqu'un entre 45 et 55, il dit. نيراسي هو قد حاجه توفيق كانك مثلك ولا انت اللي دوريجين دبجاوي comme par hasard Julia mais le truc c'est que comme par hasard قدر فلونا لي موديراتور ثقرا ولا شو قزوجنا il a eu de la chance. Comme par hasard, il ou Julie elle a des lives الصباحاكي. Comme par hasard, d'habitude يتسالي تخلص 5 دقائق ديالي كوميم. الصباحاكي جولي انا. ناس ولي كان. انت تفرح تشتني مثل ما تشي الله تفرح. Tu as de la chance de l'igner à cela, mais l'air de توفيق. يبان مسكين يفقر. نيغاسل خاطر انا ثولي قرا كروشي نفاس ثولي قرا كروشي ثولي بيس حاسي لايف في 11 دقيقه ترجع دير كروشي توفيق alors Adora qui à Paris alors tu veux une femme qui travaille non ça a plusieurs options. Moi, j'ai étudié le sujet. Une femme qui ne travaille pas, c'est-à-dire une femme qui travaille pour son épanouissement personnel. La question est guide, ça a 4 options de réponse.
Donc, c'est des options de réponse. Donc, Naïd, est-ce que tu veux qu'elle une femme qui travaille? Sérieusement, dire non, je ne veux pas qu'elle travaille. Dire, être pour son épanouissement personnel. Être si on a besoin pour aider le foyer, c'est la troisième option pour aider le foyer, n'est pas obligatoirement 50-50. Non, non. Alors, à chaque belle خرجة من الخشان تاعي خرجة خشينة درتي. Tu n'es pas pour 50-50 mais tu veux bien qu'elle aide. ما توفى خدي العالي elle va aider. Bon, alors je fais le travail pour son épanouissement personnel. Ok, ça marche. Alors, est-ce que tu es sportif? Occasionnel. C'est occasionnel. Fumeur. Fumeur. Tapotage. Fumeur. Occasionnel. Tissu. Occasionnel. Chemin. Non. Religion, musulman. Pratiquant, non pratiquant, non, toujours pratique modérée. Alors, ça a 3 options de réponse. Pratiquant, ça veut dire toujours 5 fois par jour. Non pratiquant, c'est-à-dire que tu es musulman, il y a de tradition, mais zallah, toujours rien, t'as rien à voir. Non, pratique modérée, toujours quand même, vers Ramadan. Et pratiquant. Mais pratiquant à chaque fois, ils se sentent obligés de me préciser que je suis متعصبين. Ok, bon, on a fini avec ton profil. Donc tu m'as dit, tu voulais une femme. Non, c'est pas important. Pratiquante, non, mais je suis pratiquante. En moi, tu utilises toujours. Même chose dans les. Entre 26 et 35, pas la zone recherchée, merde. En France. Hijabiste. Tu préfères hijabiste نخال et ما تسوش hijabiste قال بالك c'est فرنسا. Ok.
d'accord. تخمض la cam apparaît la dernière fois je fais rien. زعما تعاود la cam. Ah bien يا روح يخمم la cam. بيري من القواس enregistré. Je l'ai fait à la vie. Ah voilà, ok, ça marche, ça suffit. Et chatas. Ok, alors tu n'acceptes pas une femme divorcée, n'a veuve, n'a wallo, rien du tout. Non, ok. Sans papier. Ça, tu sais, cette carte 10 ans, hein, Yes. Allez, on va matcher. نعاود الماتش. تغالط داك نزاع. اللي je me débrouille toute seule. Aujourd'hui, nous prenons... Amé زين مثلا ماتشك ولاش مثلا خدماس ولاش بور لانستان ولاش بور لانستان كريم مي بالك وي كنشكاع ميساج حضره كي دفعت 18 ما إلا كري قال لك نشكاع بيان سور حضره كي دفعت 18 كان دايقي كان يدوموندي عن كينيا لي لايف دو مارياج تخدم لي زانونس ما بغات واحد تقرا عجز روحها تقرا عجز في مانيك شكاع لي كابتور مثلا ديون داكي يروح يخدم لي زانونس اشو تخدم اشو يدنا كي تخدم في تخدمي شوفور في تي سي صباح تخدم شوفور دون اون سوسيتي chauffeur salarié. ليا والله تدوات ما تشاكودم من ياس سيرمون لي عايديني خاطير سي با لا بين نرزق قروي تالمون تشوردي انو وكاع مصطفى غايق لا خويا ليا تاقي تخميني ليا انا ليا تشقياس لي بروفيل تقارد خاطي تقثر نود خاطي سر نود خاطي اويا مثلا ليا يقي فلك تشكع مساج الجوال عشي صغار زين شويه على البونيا حاش ديال الجي كان لي بونيا كيما تقرا ديت زميث واش البون ديت زميث سي بور سا تقرا زميث بديده تغال بيا زميث الا البون سسبوندو كاين ساعه كي قلنا تفاث
صغيرة لا. صافي 10 حسب كاش ميدو حار فرنسا تيزوجوني جات كان روحان كان الجنازة كما عقلك دي الجي سيتي اش واحدة تخمض دي الجي وفوك نعني لي ريستورون تيزوجو عندها تشتغل مستان دابا شو ريستورون ادمي كثر تمزيو الحوت تروح مع تروح اشو تا كريم نيفو ديتود باكاليا نيفو ديتود كي تقبيليت خدمه جي ترافاي à Alger mais je suis pas algéroise نكين ناثياني صندا ثياني مي الدرغا واخد الدرغا ديال اللايف مثاني سنهضر ثياني وتاع كل حال مي سير l'accent algérois lui سير l'accent بوجيوت شويه ذا انتيكوات Et غير دي فكايث دونك سير شويه l'accent فكايث نكيني دو شوي دو بنياني دونك سير شويه l'accent نثياني سير غير غادي تيزوزو دونك سير شويه l'accent تيزوزو خدمه غادي الجي دونك سير شويه l'accent الجي سي بور سوز مي ضايت الجيولوكاليزي نكين على حسب l'accent ينو هيا توا ça dépend des jours ça dépend des moments ça dépend oui عندي صد je m'adapte je suis quelqu'un تعلميت زعما تعلميت دي زاني لا فرنسا ah ouais ما تقدر الكونتوني نخما كاين لي فيديو صراو الجيغواز امسطا سليضه نوز سليضه اي دخل كي شو سونا الجيغواز اش قال تمشى لي زالجيغواز Je ne sais pas comment je vais le prendre. صريف بريزيتني خو علاش هكدايا بريزيتني شفتو جدي مصطفى ثاني يتقصر رياغ دي فريد والله الجي اوي زيكنا دا ريستورون سنقا تقشط ديال الجزائر فتح سميتها فتح صافا لكن نشكاعهم بريفي ما الا كي قال لنا كريم ما الا كي قال لنا كنشكاعهم بريفي tapoter, mais c'est entre deux courses tapoter. Alors, salut, merci, c'est gentil. Ah, ok, salut. Ou le 0 000 de serre à l'accent, à Karim, pour ton information. Alors, tapoter, si il a pas tapoter, mais il a pas les cœurs du jour, s'il vous plaît. Je vais fixer un objectif. زرا هذا شو ساعة قايل يعني شوية تزوج غلاوي هنا ودي كمانا
حقر بزاف مصطفى mais il est en match il est vraiment très très calme très très serein même sa façon de parler تبدل mais des matchs يتبدل لك واش هكذا وينك هذيك شو روح ظل صلاة الاستخارة مصطفى عند الجامع ظل صلاة الاستخارة سينا جوستومون صبرنا ثاني واش الهضره عليك المعنى على جارك طابوتي تبارطاجي طابوتاجي قلق انا au moins 30 كا قلق 20 كا قلق انا 30 بعد كمله شي بغاو ندين اش عاود فتحه بيان سور كيدو في غير 18 داك يعاود ماتش تقليقه الوغ ثق شي تي داك كيفانا زوجين شكامتي دون بريفي شكامتي دون بريفي لا فوتو كود لانونس كود لوديو الا شاليت دون غاست تزوجن خماوند لا فيديو فهماوند الكونسيبت نيراوند كلش خماوند لا فوتو avec toutes les informations demandées donc n'hésitez pas donc خماوند كان بتي رابيل تابوتي بارطاجي سنا 30 كا باش نسالي شويه الغاشي او نخدمو اوسي ان بتي كوفر كيقال لي قادميه تخمم لي كوفر تخمم لي كوفر هكاكيا زعما تولي بلا تحفيظه سين بلي بوهيوف ممين عدان نخمايون كوفر تريزور 200 بياس دونك مشي تخدم الكوفر تريزور لي غزاليغا مي ا مومون دوني زعما ما تشش كاع ميس لي كادو شنو اللي كيسير لي زوبليغاسيون تخما خدمه ديسيدات تاع شاك سوا خدمه لي كادو لي موديراتورينو خدمه بيزو يكنزا اكوز بغاس لي فيستيفال خاطر غلي بغاس لي فيستيفال كاس نخم كان وايد بوهيو في سخم ان كور ان كلان دوي مصطفى فوالا je t'en prie يا مصطفى واخا نتعاود غير فيها نقر ليها قذها الشا خماس كلان ذلك يضرب كمي اجا كنا تزود كان زيني نحكي دروس هلكا مصطفى خمايد كلان دو يا خمايد لي كادو زعما ولا طنا خمايد ميم بيزو عاس لي كادو اللي كتوالي كيتوالي تنادي عندك وليش طابوتي بارطاجيت ميرسي مارسيل صحيت ملي كيخدم الكوراكيا كينزل الصريد ملي كيخدم طاب ني ما ديالي يانيس جو سي با فير جو بو الفير موا طاب ني je dois faire quoi je dois faire commenter attends je dois faire commenter mes bras ah c'est bon faire j'ai donné vraiment شو ça va pas كلش ça va الحمد لله انو ديريكت ضاك تشيني ديريكت كان كاين ديزيسبيري دا سو بوين عيني مش تستفرا
Tapoter, tapoter, tapoter. Avec ma tchak Inès. Avec ma tchak Inès, c'est des Alger. تدوني الدغور جزائر أودان خاطر شكوني بانكي نكسا مورثنيا باين تبدل مش كنيتي نتجر Ah ouais, je pense que c'est des francs de mer, c'est Malik. Et la pêcherie, voilà. Aïe, ma. ولا الجيني ولي واء العيب اذا كنت مقعد الجي يمون ديسو كازيمون الكل ليش كنت مقعد العادي ثوك ضاع غادي الجيني الوقت Alors, l'annonce de Lemia, 48 ans, des Alger, l'origine de Tizi Ouzou, divorcée sans enfant, couturière, c'est à 1m60. Sportive, je suis sportive. أنا كي قاعد يقرا ماتشي ثلاث ديون الصوص يونا كي يقرا ماتشي ستة دوالا النهار نشمي كم 16 شحال كي نسمع غرارة أيو أيا تقشيشين أيا لا كريي نخدم الاخر ما يلحقش ايا تقشيشين دابو غوس دو شفيح ميست فاميلت يسعى لا باربشكيت شزنا كنزا يتقدر تري ريسبكتيو جونتي يمسا شكيت شفت لنا تقشيشين ها صابرينا كدي مشاش اغوغو اكثر دي مشاش صابرينا Non, j'ai pas fait mes études à Alger, Camélia. J'ai travaillé à Alger. J'ai Alger, contrôle qualité, l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai plusieurs industries pharmaceutiques d'Alger. J'ai étudié à Béjaïa. Rimax, je gagne cœur flamme. Aïe, t'as Rimax c'est bien. انتو اللي تي داك اللي شكعني كادو يمسطا انا كنت تديني غا شكا متاز لي كادو انا امسطا ولا شتافات سي دوماج تيلي كتجير بلو لونطون اثن تخم تافات اثن ثرنا صبرنا الصباح غد قربوني سيكمي قال لي اللايف غد قربوني الي دا صبرينا الي دا تقصد من خاري كودنا ديني خاطي بونوي اش كيتساقي تقرب غير غير غاز مي دي مارساي بريسيزامون
ينيد الزواج تبغى تاكي ينيد. ما إلا فيها سيدي بارك ثيني نو تندي ثمورثا تنو بلاده. هكا يلهاوي صابرينا فايما صابرينا كاع قلت نحلل داغا غير دا تقصر نورمال شكلا. تابوتيت بارطاجيت انا و 50 كان نروح وي انا و 50 كان نروح ونزميرة كوني ديما غارن نزميرة قيماطاس. ايه هنتراجعو اللي غتراجعو توفيق ناس لايف ندير لايف جوست باش نزهر شي يخدم هذا توفيق. ا كيل بوين جيتي نيغاس سيريو ناس سيريو توفيق زلا قصدي فهمتوس. مصطفى ما يماتشي سوسو ما يماتشي سوسو وقدني راه يدخل ما الا ثنايا يدخل غير من الفيبراسي ناس دانيها قيمه اون فا ساريتي لا. Je connais la suite. Inès, je connais la suite de l'histoire. Inès حمل غاله مسفوف حمل غاله الفيبرات. صافي كتاخذها يتسجل هكا تاخذها يتسجل راح معليش كاين واسع تذكر لي بلايتو. ايا اوكي بون ابيتي يا مصطفى سالم. بون ابيتي مصطفى بون ابيتي. سناف دو نوتيفيكاسيون شو والله كنزا كاين واش كاين ستوالي ميداك بلي نيضا السفرة كان يتفقنا لها كانت تروح في فهمتو اقلاغا. Ça marche. توفيق خبرت شويه الموسيقى. ولاش مصطفى سي بور سا كاع ما كان لي ميساج كاع
كيقلب بصطفى وندير كوني بلوكي راكو. علاش كيت حملت لا شونسون ياكي جو بريفير لا فيرسيون ياكي حق ربي جو بريفير لا فيرسيون ياكي كو لا فيرسيون تاكي لا نسي شو اللي عاد كنزه شو اللي اختي الوغ امازيغ 06 امازيغ 06 يوليد الا يونس بيس امازيغ 06 غادي تفرج زينه سي بيان سي بيان بون غير ما تشرتي جيري جي انفي j'ai envie de matcher Giri avec Yon des Mours. الغاز العالي دي تمورس والله كنزا سايي فريت سا مارش تابوتي جغولا تابوتي سنة 100 تابوتي اروح تابوتي سنة قلاق 30 مازال 20 كان نحط 50 نير دنا 50 خبرت الموسيقى كانت ماتشر داكي sur l'ordinateur. J'essaie de matcher sur l'ordinateur. مش زعرا ماشي نفغا سينو autrement كي قاعد تفر تليفون كنزا سسمكي Kenza, il a fait la perle rare, on la cherche. Kenza, on se met ah, merci Mohamed, c'est gentil. Il est tant fort. Ouais. Merci Mohamed. Merci, deuxième cœur. Merci, tant fort, c'est le temps fort.
نقل زربو ديتك لي كادو توفيق داين ماتش داين اديو لي كادو نقل تشقايد ماكنا نكونسي ناس موديراتور دغا داين سي بون كنا سيتاكل تو ماشي نتاع تاكل ثورا توفيق الماتش دغا داين يفوك اورد البيستاش غير شادين ما في البيستاش بشو دي تداوي اسمدنا في يوثي وكا كل مازالو ماتشنا بعد قدنا نوشتي تسنان فتح العاودة $32 ans mais Azaz Gayak j'adore en fait. J'adore cette chanson malgré le message est dévergondé. أغوين ذاوال تشكولاش يقردان ياد ما تدور مكاقين يبغان تسلفي غتصور ياد ما تدور في السنة ديالكم ياد ما تدو تنمر محمد بين العيوب الحياة ياد ما محمال نسين ماشي ديال الفضلة Non, Ergezen, c'est en live, en guest. Alice donc c'est trop facile. Merci Mohamed. Qu'est-ce que tu fais d'artifice? T'en fais. وقيديش كاع انا قال ما عليش لي بريفي نو جي دي سوسي افيك وقيديش زعما لي بريفي ومن بعد خدمت خدا سين تجبدني ما نسني فيني كونو اليت trop facile moduler là. Est-ce que ça chanson bien? Ouais, j'adore cette chanson-là, mais je l'adore. Voilà.
Unique vanne di wali غاشا خدمة غادي يروح على لا بلاتفورم كينا سي اون ليني je fais un direct parallèle avec ta machine تاعنا ما voir مسوالين. C'est la dernière au solide de l'annonce. Il y a des commentaires. Elle a accepté, donc déjà elle a enfreint le règlement de s'accepter ça. Qui est comment ce match on s'est dit la fin au bout du troisième vraiment digne. Mais il y a des mecs qui ont dit les commentaires répondre. Est-ce que ça l'affiche définitif? C'est pas clair. هاد الصبرة قرايسة كويس ما شفتش انا واش الصبر واحد ما يتحرش باش نسقى مال شوي سيفيراك ديال الكازن كان تخشيشين سيباريون حتى انا تمشطح 28 ans. Tapoter, partager, ça y est, on tapote, 50K. Allez, on tapote. Merci Paris. Vive l'Algérie Azul. قمت بدل اسميك كتصل لباريس قلان خمو باريتي نغ الحاجة كي باش كنعقل نغ لا فوتو خمي فوتو ديت واقع لا فوتو ديك داني كريز وزبان دا شوت إلا غيتنفع توب دو توب فيراري نمبر وان دونك تعس بغي غير تحط سي اللايف كنت كنداقع عسلامك لاباس امشي ماك تنزضمط ديالك تصاصالون شو توليت ديجا نغ سي لا بروميير فوا تخدم لا فيشي هي مي بصحي واش يوغا كتسالي غير غار شنو تخمضاني bien oui il a matché justement سقر وقي ماشي ماتشا je t'en prie vive l'Algérie avec plaisir ان شاء الله هاتش ينعط كلمات تشا تيرشيشي دي تسنا غورس
تقعد مطلبيا زانت بيات نسعد ديال مع نصرا الوغ تقعد مي اشو ماشي قالتو كما يتسالي اجو الوالي فتح شحال عمرك يا فتاح شحال عمرك 39 عندي الزغط نو غاس بارين تمورت يا غيست خان شو قدران داغن ويسعيا لافيش وشنايغا هاك خمغ لا شكاي داك ميساج شكاي دا ميساج اي غير داغن غيست خان داغن مقليد تواد بلي خمايد لابو لا تاع الزول صافا لاباس كتشينا لاباس سامك الماتشينك صافا هي لو موند دي بوتي سبا كان كاين ماشي نقول لاكتور برينسيبال كاين السبا كان صح دا فرنسا على 100 سنه ديال المكتوبي كان كاين ردي الناس تاع جوست اكوتي مي ان شاء الله هي سافا مارشي ان شاء الله سافا مارشي ان شاء الله merci beaucoup on va en parler dans un mois واش تحغارة واش نغار صلحة ان شاء الله هادي في قلبي المكتوب العالي كي خدمة ولدك لقيت نو ماس لقيت اون غروند دونسوز كتظلم الحيف ان شاء الله ما زمرة بوركوا با ça m'étonnerait زي زميرة تنمرتك ميرسي تنمرتك سالو باي باي بس نخسر l'intensité la lumière est bien بزاف شعب ده ميساج فتاح فاتح كاشير غادي تشيني فاتح كاشير شكاردي ديالك نيميرو تليفون ديريكت دبي ضربيه بيخبطيه اي غاكا وصلت نسولو على التليفون فتح قليها كودك ديريكت نوايس السولة ديريكت فتح قليها كودك قليها كود نغنى فتح تيسلا تحيرا سليماني فتل الله فوتا ماني كيش فاهم ابا قسمانية اشتغل حد ولا بافينيكس كايدا ميساج ماني راح حد تطلع كدي مكتير شويه فافتح هضره فاتح قلا كوزي يصدم الديريكت لا كاميرا ولا غادي ديسباري نحوج على كاميرا داين الولد صحيت الوغ فتح شحال عمرك كيدنيز 39 باريس ضغط
En France, بوين سيكري تموت. الناس وين ما يسنا كويس يسنا الفورمولا داك ولا كيناك. وي كتشيني نبوجي معنا نواقنون كتشين. نواقنون نبوجي ما سي با لا ميم اندروا انا مش كيف واقنون بوجي ما ديوث تدار خاطر ما بوجي ما ابري واقنون La modératrice, c'est ma modératrice. C'est ma modératrice adjudant chef. نتاتك يخدم من داك عديها تخر. السن الجهنم نتات. معنا شو Amaya 75 Paris Lamia femme berbère وقع حاجه كميكس على لاميا فام berbère دي لي زيتوالين ما كنت jamais marié Fatah jamais marié ça va les enfants ouvrir الدريا ouvrir الدريا Non, mais est-ce que tu veux avoir des enfants, Selzet? عندك ولا كاين شي حاجة يفهم خيرك يفهم يمكن نلحو خيرك. اسكو ثغرتني غلا والله العادة سقراي الدنيا با امبورطون تخدمض داكور شحال قديك القد لا طاي وي سير دي بابيي اي غير لا لي زوفريي الباتيمون يخدموا normal ça veut rien dire كل شهر عليك سبورتيف كتشيني سبورتيف كتشيني فتح تكيفض فتح
تكنسى اي غير ثاني واحد مصطفى سلاي وداتنا مي واحد ماني تني الصباح الله في غاضة الحال بدا كل نيسي غاضة الحال جا ديما غير عسني سبابا تتحرق ديالك مصطفى تراجوز ماذا تصبر في لاغا مسطا انت كان صح جوز ماذا تصبر في لاغا مسطا مثلا كنت شافنا ني راس اذا غلغا اللايف اللمية الوغ صافي دايلاش نكسلا في شاكي غير هي مسكينه يفتح الغون اتون مسكيني غادي في غاض الحالة اماني شتيتي تيطاكين اماني ها سي ني راس تفانوض بالضبط 3 يزعف كيصاجر كامل ما يزعف ابا ساش نبدا كل نيز في راك يسق انو تند بوش شغات ياكل شتاكا نكيدو هذا تصل بيستاش داك توالي غا عوات روح اخبط ايا خاطر ماني قيمة ماني وتاع ça arrive hein. Il y a toutes sortes de gens qui t'attendent hein. Faut juste avoir la patience et le recul nécessaire sinon tu flingues le moral Vous avez raté comme il tu as raté. Comme il y a ce gars tu as raté بدي ضل شويه الحاجه كي tu as raté. ماني سيقاري وينا سيقرا وافا شي من الميكاني دوز على فرنسا. وينا غاديت الحال. سيقام كي فان Déjà, je m'ai dit, Winna, il s'est senti chouïa, mais il s'est posé les questions. Il ne s'attendait pas à acheter les questions. Donc, psychologiquement, il se posait la question à ce matin. Il commençait à se justifier. Ça ouvre déjà la personne, ça ouvre le débat de la personne. Elles se sont obligées de se justifier. Tu t'es dit, tu es une normale, je dis, c'est la tu as enfoncé le clou غداي خمم ايه حرصتك ايه انت ابارامون انسان بالك الحاجه كاين faut pas dire تتحرق des choses ولا سي ريان كل العباد ça veut rien dire يوني يهضر بيا ثالو ميثنا يهضر بيا ثالو ميثنا Il a fait l'erreur Mani. Mani. Mani قاعد الموراليني c'est pas parce regarde les commentaires. C'est pas la peine de regarder les commentaires à Mani. مصطفى دار تيك توك اش كيدي قرا تيك توك تاعنا مصطفى زعما اسكي ديتيكتي بلي ندير لا بوات دو نوي نا ديتيكتي دو ريستورون نا صاش ديتيكتي على تيك توك كي تواغي نغيرنا والله نروح على اليوتيوب يا ودي انت خا تيك توك هكا نروح على اليوتيوب فوق لا ريستريكسيون نروح على انستغرام انستغرام تبارطاجي لا ماشي تبارطاجي تيك توك نو مادا بيا كنروح على انستغرام تسالي الكونتينيو انستغرام يدير ليا يقول لي لك الكونتينيو
تخدم داك تيقول ستوري وشو واه الخدمه ماكيه غير شويه ميم الكونتيغ ميم الكونتيغ تيك توك في الدراسه لي في التروك دو بروفيل اي تو اش تقرا صديد ما هضر غدينا انا واه جاطون بيان مي يقلق اسخدم الموسيقى غير هنا tu penses quoi والله شتي جد اسمع شويه لا فينيتر كيا ادير غير ماني واكل sur le côté اخر on dirait qu'elle est dans une grotte. يسعى l'écho. C'est le son original là. Attends, là, je suis à l'air des menus sur le côté. Parce que le contraste, il est pas ouf. Good live. خدمة good live هي. خاطر روح تعزيزتي وروح ما جو كومبخون. لازم كي تعطي لها روحها. فتح قبلك ما تشغولاش ما تشيركو خلاص يفوك الفيلم سيسقل لي Je suis Seven, j'ai pas vu. JSK, salut JSK. لاباس كتشيني امسيك تحدى توازو لك تشي مفاعل المكتوب زريض البوتنسيال ينوض باش تروح بميكاكي تماتشر موان 2-3 par jour تمس حتى العيدات تقشيشيني elles sont pas fiables à 100% parce que c'est comme les toutes تالي نتاعها alors السبرماتي تشقعت ومن بعد ندمت Azul. Ça va? Et nous, Jeff. La première fois de Jeff. La consommation des substances présentées dans ce live pourrait nuire à ta santé. Le pistache. Le pistache que doit le macaron. Le pistache. Le pistache que doit le macaron, ça peut nuire à la santé. Amic? كي نحش الماكله تصبح مثلا من السبور سي مون سبور كوتيديان
ايه اش اللي ثلاث اش اللي الثاني غنتا بيستاش اللي يدو ولا ثا خايفين نفكر شويه البيستاش داكشي كاع اللي يدو ولا تروحو يو ستوب هاد ديالي المكتوب يصدق منا واش قيمت كان هكا انا كني يدينا انا يبغى فيريفير لا خدمه عليك شو با افيكاس السيغا بون هاك نزا جيف جامي دوليض انولي جيف كيما يبغى يخدم لا فيش سينو نحنص جيسكا مازال ممكنش كاع ميساج تاع دير مازال غير سيك قالك ما صبرينا اجا زعما يزعف فان انت درتي لي زاجيرو زاد في الوقت كي دي الجي فان انت اتمنطارت واحد زد اتمنطارت الوقت كي دي الجي فان انت un groupe de copines dîner au restaurant. C'est la seule option qui est potable. باي باي فاتح حكمه ما تشير كفتحوا ولا شا وسقالك ما تشير غير لايك ما تشير كان تروح على اليوتيوب توالي جيف c'est la première fois اتروح ضد جيف هيا روحي وغالداس كما في غاض كنا نغلق قلك ذيكي جاسكي دينا نعاقبه بون يا جاسكا صحيت الوغ جيف تسند لايف اكنا نو تسند لا الساقيتني راسو جو me lancer داين je suis sûre de moi تخمم je garde la photo parce que زميضة تخمم la cam زميضة تخمم la caméra donc il faut que je garde la photo en privé زاد بلي لقاكي dans un autre live de mariage تسنا دي ترشيشين Ou celle-là, il ne faut pas qu'on détecte un comportement, tu n'es pas sérieux. Par exemple, ça veut dire n'importe qui, ça dépend dire il est messages privés tout. نعيدك نقولي ساعة une brigade de l'FBI تشكينا de l'escrit ونيك خمل l'invitation ونيك كش قاعدة message répondre au message regardez ça il est pas sérieux. Bah parce que les gens sérieux canadiens snardagi oui c'est pas la peine de s'aventurer des live again mais là mais les à l'encontre. Les gens sérieux tout là on garantit pas yani à 100% mais 80%, 80 on essaie de se rapprocher au maximum mais ماشي يدينا 100% ولا aucun
aucun signal بلي il y a des gens qui sont quand même pas sérieux الكذب لان toujours les gens secret story berbère relax. Ah oui oui non 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 c'est pas ça. Non, mais mais dans l'optique, qu'on y a avec une présente Chichine, il faut être libre. Mais là, tu es en train de discuter avec Chichine, c'est pas la peine. Qui me l'a coûté 7000 fois que d'oral. Et tu es libre, mais je suis que le match à arder, il y a juste Chichine tarder, il me dit que match mais qu'il y a des هذا ça nous est déjà arrivé. يولي تجي وين تبعثي sa copine. تبعتي فيه تقرا وقي سي مون كومبانيون بيي كي قلت فغا تماتشي يا الولد يصوب يا الولد عربات تسلك. C'est pour ça que il faut être libre, il faut être disponible et même émotionnellement disponible. وينك خدم tu multiplies les rencontres, il n'est pas disponible émotionnellement. Tu es d'accord avec moi, Jeff? نخاطر j'ai pas je t'entends mal hein, je t'entends mal hein. Si, ils sont tous discutés avec d'autres personnes, plein. Mais à partir du moment où un gars. Bien sûr, on s'oublie que. tu... Mais non, on n'est pas là pour juger ta vie. Il faut pas le comprendre, hein, Kegina. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de faire de toi un homme non, le but, c'est d'avoir un comportement globalement respectable. Tu te comportes, et TikTok, comme tu voudrais que ta te présenter, elle va se comporter. Ta te présenter, tu voudrais pas être présenté des TikTok. Tu voudrais pas être présenté un qui multiplie les rencontres des TikTok. C'est pas sérieux pour toi. Et ben, c'est la réciproque, c'est tout. Ça veut dire que surtout une femme, même les hommes ou ça. Et donc, déjà, le fait qu'il directement, elle va t'envoyer des invitations, déjà c'est suspect. Elle envoie pas qu'il est continue pendant des années TikTok, jamais je garde l'invitation. Déjà, même si je garde l'invitation. C'est je suis un cas particulier. Mais je veux dire, instinctivement, une fille de bien, je garde les invitations. Donc, je garde déjà 15 je garde les invitations de TikTok. Jamais, je bien là, jamais je garde les invitations de TikTok. Mais ça fait que je garde, tac, tac, tac. Et là, les gens sérieux, je garde les invitations. Ami? تميز مداغر ما كنزل. Oh là là, je vais vous la fiche nouvelle. On va répondre à la question et on va répondre. Alors, Ismika Jeff, ton vrai prénom. D'ailleurs, tu es d'accord avec les conditions égales? Tu es d'accord avec le concept? Non, tu n'es pas d'accord avec le concept. Ok, c'est quoi ton prénom? Jafar. Jafar. Je gagne des messages à Jafar. Mokal, regarde-moi. Regarde. J'ai créé une bulle. Je gagne des messages d'Ina. Ouais. T'as vu, j'ai fait une bulle d'Aguina. Mokal. Mokliyid. Dégui une bulle. Je gagne des messages. Envoie un message à la mienne. Je gagne coucou. Dégui. Il reste 8 secondes. Arrive là. Tu l'as trouvé, non? Elle va être bloquée.
Waouh, فنان مصطفى. Ah, bravo Jeff, bravo Fleck, tu as réussi. Alors, use là là كنزع روح والي تتواد اللي peut pas. Jeff, je jette un coup d'œil sur ton profil, mais c'est pas pour bon, il est vite le profil, c'est pour garder le lien TikTok, mais tu matches avec que j'aurai moyen de te contacter. C'est pour ça que je demande le profil principalement. شحال عمرك يا جعفر؟ 41. ندز ضغط. باري من القواس. En France. وين سيك دي تمورت؟ La ville. خيار الناس. J'aime bien les gens مقلع. Situation maritale. Jamais marié? T'as pas d'enfants? Tu veux des enfants? Est-ce que tu regardes le Jamia, l'université, les études universitaires? Bac plus. Dites-moi, ah, ok. Profession. Tu fais quoi dans la vie? شحال لا تاينك القدي؟ Franco-algérien donc. Oui. Ouais, oui, oui, t'inquiète, c'est spécifié plus loin, plus loin. Alors, est-ce que tu es mobile? Tu peux déménager. Tes familles, تعيش لوحدك ناغ تعيش avec ta famille. Ta pote تقريبا انا 50 هي يبعد 50 كايو مازال 10. Alors, la belle famille, tu es proche, tu habites proche, c'est pour savoir ce que ça me tente si la belle famille c'est pour savoir, c'est pour ça la question est gain. Ça joue. La question est plus efficace des mots, mais ça peut arriver des fois ça aussi. Mais il est je sais si dans Sakhami Maoulen, vous allez vivre tout seul tous les deux. Vous allez vivre juste à côté de la belle famille. Tu es loin de ta belle famille, non? Non, mais ta maman, la belle maman, elle vit avec toi. Avec respect. Tu veux une femme qui travaille? Alors, c'est à 4 options. Est-ce que tu veux qu'une femme ne travaille pas? Non, une femme travaille pour son épanouissement personnel. Non, tu veux qu'elle travaille pour aider le foyer. Non, tu veux qu'elle travaille 50-50. Nos. Cinquante. Pour aider le foyer. Et oui, pour son épanouissement personnel, la différence principale, c'est que pour son épanouissement personnel, par exemple, c'est un bac plus 5, elle veut travailler, les étudier. Donc, ça rentre dans l'épanouissement personnel. C'est pour finir sa carrière. Mais là, pour aider, ça veut dire qu'elle peut faire un travail quelconque, mais pour aider Akhan. Ok, donc femme travaille pour aider. Mais tu es sportif, non? Fumeur? Tissit? Chemin? C'est jamais tard dans le chemin. Musulman?
Alors, ça a plusieurs options. C'est musulman, chrétien, agnostique, athée, autre musulman, non pratiquant et de nerfs. La Qbaili, donc, algérien. C'est bon, on a fini avec toi, on va passer au profil recherché. Alors, tu recherches une femme sagrala? Non, sagrala là. Non, c'est pas important. Religion, utility slims. L'âge. En France, non, heureusement, tu dois aussi se montrer éventuellement, si c'est une fille sympa. Cool. Top. Mais bah, Dieu, c'est mentalité kabyle, fort, ou t'en as une bonne francophile, on va dire. Ça veut dire elle parle bien, elle est voilà, et tout instruite, machin. Elle s'adaptera facilement. Attends, je vais prendre mon slash de matching. C'est mon téléphone. Attends. Je vais contacter chez Chinevre avec Machakost. ايه همستر الى ساقي تاوعنا يزقاد كيغورنا اي غير يزعف نو جو بونس با اثوخس بلوكر تيك توك شبيضه بديتيكتي يمكن ديرا بوات دو نوي الجيك الا كون شتاقي الصوت روح حصير جيف اشكي كنا كوا اشكي كنيا كوا اشكي كنيا كم يات ماتشا الله ما يزما هنا وكلي ماك تشتغل ماتشا غاسي تسمي لا كوني دي بوينا كيغا فريمون تو ماتشي من جيف جيف شقايد لا فوتو شقايد اكن زملش كاع لا فوتو نجف نغ سي با لا بين يخميني انا او انتي تشقع وليك تشوف مصطفى بغيت تواليط افا بس انا خمغ اللايف بلا نوضر واش تفهم والله رنيد وينا تمسا خصغ الشغال رنيد فين تالا Oui.
Ta. Ah, كاينة كاينة 50 ans الساعة. Ah, elle dépasse. ماشي نادية non. نادية elle parle douce. سلا عقلتها هدا. Ça, je sais les PK là dans les agences, je gagnais. Tes PK sont trop forts. T'as une énergie incroyable. Les viewers adorent quand tu battles, alors que moi je battle jamais. On est une petite agence francophone en tête. Ça y est. Ah, tiens, la photo. Tapoti Senweli. Ah, ah non, 50K. Ça, mais c'est gagné, 50K. J'ai rien reçu. Rien reçu. J'ai rien reçu. Attends, ah, je t'ai pas débloqué. Vas-y, réessaie. Excuse-moi. Ah, c'est bon, on a reçu. Oh, Jaffa, ah, Jaffa. Je montre pas à qui. C'est toi, Zama Wagia. Il est qu'un ça. Envoie-moi une autre. J'arrive pas à y croire. كنزة واش تخلعك تشيني دار. ولد مصطفى توالا ولد مصطفى روح ناكل لي موديراتور روح. اجي نزومي نتزومي غنجعفر نتزومي باش هكديني. T'en fais la deuxième. Aïe, je cours. Tiens, envoie la deuxième. Aïe, alors. Attends, c'est pas moi je suis mariée. J'envoie, je veux voir Kinza et les modérateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire. Tu travailles dans l'événementiel, l'air de merde, non. Pas mal. La case, je mets jamais de commentaires, donc il est bien. Quand je te ça joue la deuxième photo. Mustafa يتقرص ça joue la deuxième photo. قاعد تجوك. Mustafa دي concentré. Alors, c'est bon, on a fini le truc à gagner. Attends, on va revenir. Donc 30, 35. Sportive, non, mais je suis sportive. Tu es indifférent, non, il faut qu'elle soit sportive. أمشي دنا كنزة كيتخمض لا كمثيلية وكثيق شي ناقي قلن تيلا ديني نتاكو لم يقلي داريا. I am here. Alors, la mentalité صح إيناس ساعات الحق. Heureusement, ça compte la mentalité. تيلي كنت زواج غالا
وكانت لا بوتي كانت لي كي مغفوره سيدا قليلو. جيف t'es au top. Top. Je t'envoie ça. Alors, indifférent au sport, il faut qu'elle soit sportive. Non, c'est pas un critère pour toi. Tu t'en fous. Indifférent. Occasionnel quand même, elle s'entretient. Alors, tu n'acceptes pas une femme divorcée, non, veuve, non. Avec des enfants. Il faut qu'elle soit jamais mariée, une petite chérie. Anta. Ah oui. Anda. Merci. Leïla. ايش تشون ليلى يجي اش قايده ميساج ليلى si c'est ça. Jafar direct il a eu chaud. Oh, je savais pas. C'est aussi rapide. Alors, Jafar, je t'envoie un message en privé. Pas encore. Ah ouais, c'est interdit. Il faut que c'est moi qui les contacte. Oui, un peu. Au début, après ça m'échappe. Je t'ai envoyé un message. Nidkan, oui, non, non. Oui, oui, en privé, s'il te plaît. Ok, ça marche. Ah non, alors. عسل انت نخدم. Bon, je te match. Quel zat match là? Tu vas rien comprendre, Jafar. تدخل. صفر كان. Hein? الساقي ذا شوز. أنا وش وقين ود فتح. تغلط. Alors je vais peut-être devoir l'afficher. دقيقة كان فكر كان ناكل جعفر لاقيه. جعفر أك ما تشراك الكنزة.
ماشي كنزة كنا كنزة وخلاص. je vais adre كنزة يلي يضي تفهمها. je vais expliquer لي واش تيخدم لا شونسون نيماتو. tu connais l'histoire qui تشيني. alors اي غار شو قدران. جعفر يحار ديكنا تلقى شو الشعب يقص زمان غير. jamais dit ça dit ولي الاف بي اي ذاك. اي غار لي droits de l'homme تمطوس ذاك. لي droits de l'homme تمطوس كي يدي قال 32 حمرض لي droits de l'homme تمطوس. Yes. Alors, je vais aller sur le profil de Kinza parce que là, deux Kinza exactement le même profil. J'ai pas envie de me tromper. Certes, deux Kinza, yus. Si tu es bien, je t'ai trouvé une femme nickel. La mienne, la récit en 1 minute. Et oui, tu matches pas directement que ça joue là Kinza, شحال là je te vois. Alors, il alors son profil. Alors, Kinza, elle a 31 ans. Elle est de Azazga, au Bled. Elle a jamais marié, bien entendu. C'est un bac plus 5 en économie, Wakel. Non? Alors, elle travaille. تخدم plusieurs trucs, oui, خدمة éducatrice et en même temps تخدم agence immobilière. Oui, elle est très indépendante. Bac plus 5. خاطر attends. روح على الجروب مودو كنزة، روح على الجروب مودو غير توفيق غاضي الحال. توفيق غاضي الحال يسقى شو تقولي يسكش من الجروب مودو. الحجرة جروب مودو كتا توفيق كتا نتزوج شي مازال داين تفهموا كتشي داين فقضية مصطفى امي اشو ذا كنزة شدنا كنزة شدنا s'il te plaît réponds-moi. تبهدلوا التاينا
هربت يا شحال يا مصطفى تيبقاو يشكاع والو الجروب مودو. هي صدق قررنا مسطاس الموسيقى ياكي صعد تروح ذاك ياكي هي تروح لا تيراس واكي لا تيراس ديال الجي ناكرا بعضك يخدم زدق زدق ياكي زدق 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 اوه كعاس لا فوتو يقارن. Bon bref. Donc je continue. Donc c'est un bac plus 5 en économie. Waqila est-ce qu'en économie cela wagia? Oui, il a قصني شي راه كنهضر شويه كيف صافي كنصالي غادي عاود ديالي اون اوتر فوا باش كومبورتي باش كنبدا كل شويه ماشي راه كان. Ah oui, ah oui. Non mais t'es sérieuse là, je peux pas écouter tout ça, c'est pas possible. Oui. Faut pas répondre. C'est qui? C'est déjà arrivé, ça se termine toujours mal, en général. Oui, c'est déjà arrivé. Mais moi, je conseille de ne pas répondre. Merci, Leïla. Leïla, mais j'attendais يضحكوا ضد ميكتي قلت نروح على البروفيلين ما ميكتي كلش toute l'histoire. Ah, شي ديوس. Tant mieux. مصطفى ونقاش je suis pas en boîte. صغار داك نزاع. Zdek zdek. Tu plaisantes. Tu as 41 piges. C'est très rapide. Tout est relatif. Ça fait même pas 10 minutes que tu es là. Une demi-heure. On a fait pire. Hein. On prend tout notre temps. On est des vieux. On est des vieux. On est des vieux. On est des vieux. On est trop lent. Donc, est-ce que ça t'intéresse le profil geek de Nira Jafar? Non, mais je t'ai dit, c'est une fille de 31 ans, elle est en Algérie. Elle a un bac plus 5 en économie, ou après, le management. Je sais ça, qui nous a Amik كنزني الا انت دو كنزا ايدنتيك يوس باك بلس 5 ثالث ماشي باك بلس 5 تنا باك بلس 5 شي تغرى شي تغرى شفي ضرا je te jure c'est la توفيق يفهمك je te jure توفيق يفهمك ونتفهم je te promets Kinza t'es vraiment mais alors t'es trop je te jure mais le pire c'est que Kinza c'est une catastrophe je te jure c'est لو كان زنينه لو كان حددنا لو كان سيسيليا يا اما بزاف حاجه تخششني Kinza بزاف النيه والله je te jure non c'est pas ça pour ça que je rigole tellement elle est trop grave Kinza. Non, elle a un bac plus 5, je te garantis. C'est un bac plus 5, c'est une fille haka top.
Les informations à Google sont justes, t'inquiète pas. Le plus important, dit bac plus 5, c'est pas le diplôme. Harry, laisse le plus important. Ajida Jafar, qui dit sous ce. Islan sous soumen. Mais justement, Darchista Gang présenter, elle est oh, vous allez me laisser en placer une ou c'est comment? C'est moi le hôte. C'est des choses à dire. Déjà, Nerwegi. Jafar, la fille qui bac plus 5, c'est pas pour dire ça, bac plus 5, ça sera la tasse. Bac plus 5, ça veut dire qu'elle est instruite, qu'elle a des études universitaires. Elle à l'université et tout, elle s'est donné du mal et tout. Bon, à l'université, elle a bac plus 5. C'est un bac plus 5 déjà. Et c'est un bac plus 5 déjà en psychologie. Donc, pour te dire, oui, c'est juste, l'instruction, c'est pas Zahmed Daoui bac plus 5. Déjà, bac plus 5, il n'est pas reconnu en France. C'est l'équivalent d'un bac plus 3. C'est la première des choses. Dont je t'ai parlé, c'est une fille très bien. Très bien sur tous les aspects. Morale, din, taqfaylit, kulch. Elle est top. Bien sûr. C'est une fille top, sérieuse, Ahmed Tarf. Est-ce que toi, tu es... Celui-là, c'est le modérateur, il peut te faire descendre. Mais c'est le... parce que tu as de la musique. Mustafa, parce que tu as de la musique. Donc tu as l'impression... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu... Non mais ce genre de personne, arrête s'il te plaît. Jeff, attends. Non, c'est mon... Excuse-moi, c'est le modérateur. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Déjà, c'est pas parce qu'on parle kabyle. C'est toi qui as commencé, Jafar, à réfléchir, c'est toi qui as commencé l'histoire à Guinée, bac plus 5. Non, mais c'est un solide رضا يسعى bac plus 9 واقع اللي تموت. Salut Reda. Non, alors je te là. Alors attendez. T'as le niveau d'études. Alors je te là. Je vous jure que vous êtes en train de partir dans tous les sens alors que vous écoutez pas.
Jafar, je dis, Kinza, s'il te plaît, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Jafar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, il parler des filles. Simplement le contexte de Tchichin. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Et il était concentré sur son truc. Le bac plus 5, le bac plus 5, le bac plus 5, il n'était pas du tout parti sur ce débat. Mustafa, il grandit le Zaïre. Donc c'est un malentendu généralisé. C'est un malentendu généralisé. Donc, on va arrêter simplement. Jafar, il faut respecter les. Il y a des modérateurs qui sont respectés. Il y a les modérateurs, non, ils sont respectés et il faut les respecter. C'est Mustafa Kinza, c'est des modérateurs. Donc ça permet de garder l'ordre et le respect d'Aguina sur le live. Donc voilà, on se dit pas tais-toi, non, il faut trouver un moyen de discuter, de s'entendre, s'écouter surtout. Parce que quand vous êtes tous écoutés, vous êtes Koulioun, il est parti dans une direction. Mais chacun est resté campé sur ses positions parce que vous vous écoutez pas. Et ça, c'est pas bon. Voilà, très bien. Ça va bien se finir. Mustafa, il s'attache le bruit. Donc, Mustafa, il parlait fort, mais c'est par rapport à la musique qui s'attache. Il a beaucoup de bruit derrière lui. Kinza, et t'as pas écouté, mais c'est pas par rapport au niveau d'Ina, c'était pas par rapport au niveau d'études, c'était par rapport au fait que Terchichin, quand tu as bac plus 5, à la fin, il s'avère que c'est un bac plus 5. Il n'a pas parlé du contenu, de la valeur du bac plus 5, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de la valeur du bac plus 5, il a parlé de Terchichin et de Khan, bac plus 5. C'est tout. Bac plus 5, bac plus. Il faut rester cohérent. Il s'est défendu mal. Tu t'es défendu mal. Oui, tu dis à Mustafa Soussem, qui nous parle Mustafa Soussem Zmergala, qui est Soussem. Ça se fait pas. On connaît Mustafa Dagous, on parle Soussem. Fais ça, يهضر ما يبغى يهضر. Belle, kiff. Belle, dernière. Tu as mal écouté. Nala. Tu as mal écouté. فهم السؤال نصف الجواب. صدق دي البريمير خص تحفظ. قال لك فهم السؤال نصف الجواب. Donc pour lui. Ça y est, alors, amis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Kinza, qu'est-ce qu'on va faire? Kinza, oh, روح على الجروب موديراتور روح كنزا الجروب موديراتور روح نصوت 50 برافو فلاوي نصوت 50 il est déjà 2h du matin Kinza s'il te plaît il need كان دي الجروب موديراتور زغسال سديا ديريكت جد والله ما تشارك كلش والله ما تقعد معنا تسمع تشارك كنزايق Kenza, je te promets Kenza, t'es le pire agent de FBI que j'ai eu.
Ok, bon, on va revenir. صافي كيقرق الله. والله allez c'est annulé direct. Avec qui je vais le matcher hier? Avec qui je vais matcher Jafar? Zayn, Jafar, je te rematch. Je te match avec Camélia. Je te match avec Camélia. Tu veux que je te lise le profil de Camélia? Alors, non, c'est pas la bonne attitude à Jafar. Ce n'est pas la bonne attitude à Rorna. Tu es en stand-by avec moi. Bon, sur ces belles paroles, profil intéressant, mais la râle, ça fait trop énervé. رضا شكي بوني سيجار قلنا رضا ادخل la cam. Match que la dernière fois, d'ailleurs. Match que la dernière fois, non. Eh, تني ضيت معليش. Je vous ai dématché. J'allais te rematcher avec une autre fille dans les Pondiala, mais celui dans les Pondiala. Je suis Camélia jamais. Ah, c'est pas toi, Camélia, c'est pas toi. C'est pas toi. Mais je l'ai mis en stand-by d'elle, que sorti les matchs. Il a été trop agressif à Koudna. On a beau Nseisit, il s'est énervé, s'énerve. Nseisit un maximum. Je pense pas qu'on peut faire mieux. Bon, sur ces belles paroles, on va fermer le live. En plus, c'est 2h du matin. On a 2h, dites-moi 1h. Donc, je vais vous souhaiter tous une belle nuit, agréable nuit. Tilgal Ali, bonne nuit. Bonne nuit Toufiq, Mustafa, bonne nuit Margot, c'est pas grave. Salut, Kinza, merci Kinza, Reda, merci Midoula, tu l'as dit trop tard. Merci Ghilas, merci Mohamed, merci Salim, merci. Maya, Aslamam, merci. Camélia, comment elle a la Camélia de Qatar? Salut Camélia en tout cas. Camélia Tendegi. Merci Camélia تروح تقيم الله كودنا. Stella aussi, merci ma Stella. Merci nous, انت ملي تزكاك لهنا. Merci beaucoup pour les fleurs, Reda, Stella, merci. Bonne nuit, bonne nuit. Ciao.